Ngakerteng iba juban angkar pikhiu ngari managing director juga online 10 service center. Kumapi bynta kani ketika staff selection commission notification ya ka jinglat juga multitasking kan non technical but ka staff multitasking staff but ka hawaldar. Ti plai ya kani katarik ko online application la sedang nudu arpun diutrik ne benrio arjar absan. Ti haga iadei pada but ka qualification naga bentang ke qualification ladon kam ya gini candidate udi ban dairu belapa se ke matriculation hakan unu ke examination naga unu ke board jongan unu ke school bat kanu ke state board exams kumjuru abangin pai pat haga iadei bat kani ko ke bentang habangin pai pat haga iadei bat kijing keli ke banwan haga nika multitasking staff exam juga SSC kindan kumkan numerical and mathematical ability kaba ki number juga question kan luan arpautali bat ka maximum marks kan di riu 4 marks kumju ro reasoning ability bat ka problem solving haga session 1 kindan ke arpautali kijing keli bat riu 4 marks ka maximum marks kumju session 2 kenapa nyali aki artli benta session 1 session 2 ka general awareness kan long arpsan total question but nyupsan ka total marks kumju ka English language and comprehension kan de arpsan tli jingkeli but nyupsan marks ka total habangin pai kita kirkom 1 jingkeli ha numerical and mathematical ability ngin yakini ki integers and whole numbers LCM HCF nangta kidanru hakuju ke decimal and fractions but kini ki relationship between numbers but kumta ter ye kini baro ka office juga online 10 service center ka juhikai ha ka coaching class ka bajulang man ka si ningkong si balang but si thoding nadu ka puasan baji chanmit hadu ka por nyu baji chanmit ni don ya ka coaching class ka bahikai ye kini ki subject ki prepare kumjuru habai pet ik reasoning la measures ik reasoning nagata ka candidates general learning ability kapapan iru ba kinli ik ka jumbling ki problem solving and analysis non-verbal reasoning based on diagrams but kiwi habangi pasha ka general awareness gidan kam bhai ka broad coverage of the test will be on social studies kapalong ka history ka geography ka arts and culture, civics, economics, but kumju ruka general science and environmental studies. Kabai hap ru hadu ka class 10, jongkin unu jing puli. Kumju ruka English language and comprehension, gindan yagani ka basic of English language, vocabulary, ka grammar, yakini baro ruka online 10 service center, ka juhikai ka personality development and spoken English class, but ka communication skill. Pila aman visit ka online 10 service center kepada hapo Mawkhar Main Road Motphran point Kubishipun Kubule yapi session kani ketika website jengka online 10 service center bat kumapi bynta hangni kani ketika logo kejongi bat hagani ke website kejongi pension mishipun ki notification ki balong ru ki baidei ka upcoming exams bat ki bentang habangi pet jengani ka upcoming exams jengka SSC MTS PE ketika session 1 bat jika application lasdang nadu arfundil trik benai benriu arjar pesan bagi kut hadu arpsau trik benai naitung arjar arpsan nang tadi ada feedback jika ni ke online application inda klik kumtu kawan share ni ke benta bat pihak ban le jika ni ke registration bat ke office juga online dan service center kepada Mawkhar bah pentor kalak banyarap EP na ke benta ni ke registration part ru kumju roh bengin pai share ni ke benta ban ko mangila pet mentan bagi don kam ni exam pattern ka iadei bat ni ka session 1 ka numerical and mathematical ability bat kum ju ka reasoning ability kum tu bala batai syakmat mentan kitu ki marks bat ki number jungi jingkeli pila aban visit ka online 10 service center ka website ke jongi ka bayarap ru ap ki pupun ki benta ka iadei bat ki mock test nak benta ki exams prepare kani ga ju ka notification ki la download
ngi la view na kanika website ke jongi ke bade na ka online ten service center ka bangala keren mentan changka staff selection commission pila ban view na kanika chu ka website ke jongi kuble shibun iba juban langkar bikiu iban yarap kumju ipi haga baide bat kanika registration habak website ke jongi pila ban create account jong pi daga pi IO number jong pi ban so OTP ban pencil long ru we ni member lani tau member jong kanika online ten service center habak website ke jongi bat pila ban pet gi besibun ki benta ki baide bat ka yo kam yo jam kumju ru ban yarap pi ha ki ba benta ba pair jong ka mock test but ki we ki pat ki training programs ki ba ka online ten service center ka ju conduct ka por